Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awulike ividiyo usubscribe kwi-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo kwezemidlalo. Umdlali obegijima kwi-Orlando Pirates uRelebohile Mofokeng kuthiwa-ke usephenduke udetective le kwelase-Belgium. Kubekwa ukuthi-ke uRelebohile Mofokeng uyena osizile ekuboshweni kwabasolwa ngokuphanga uzakwabo abadlala naye eqenjini ebanjwa inkunzi. Kubekwa ukuthi-ke uRelebohile Mofokeng uyena othathe ividiyo ngesikhathi uzakwabo abagijima-ke naye kwi-Union Saint-Gilloise yalaphana-ke eBelgium uMohamed Efuseni ngenkathi-ke ebanjwa inkunzi. Ividiyo-ke yathathwa nguRelebohile Mofokeng kuthiwa-ke isize amaphoyisa aseBelgium ekuthenini-ke aphenye. Kuthiwa-ke abasolwa bagcine beboshiwe. Kubikwa nokuthi-ke ezinye zezinto ezazebiwe ziphinde-ke futhi-ke zatholakala. Abalandeli abaningi bancome uRelebohile Mofokeng ngokusiza iphathimandla ngesikhathi-ke kwenzeka lesigameko le eBelgium. Njengamanje uRelebohile Mofokeng usebizwa ngokuthi-ke ungu-detective, from president to detective. Like ividiyo, subscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.